Et notre piste au reportage, mesdames et messieurs, nous travaillons toujours pour vous informer en temps réel sur votre chaîne Congo Investigation Télévision. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. La police est Rochabongo Kimia pour sécurité à la ville province de Kinshasa. Yes, reka nongeye mbasuhuze nanone aho muherereye hirya none no ku isi. Ubu nanone tugiye kubagezaho amakuru mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu noneho byakomeye, amazi ntabwo akiri nka yandi. Kinshasa noneho umunyarwanda arimo ahigwa bukware nkuko mubibona ku mashusho, ndibuze kubasigiramo ndetse murebe mwumve n'amajwi rwose uko bimeze. Ariko ndababyiza kuri byakomeye, abasenga ni musenge, abagira bate tugire dute, ariko noneho dusenge iki gihugu kugira ngo kibone umutekano. Ni nyuma yaho rero ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zivanze n'abarundi ndetse n'abandi bakibose na wazalendo n'indi mitwe myinshi, aho bari bahanganye na M23 bagatsindwa urugamba Bukavu. Noneho intambara zimukiye Bukavu, aho bahiga inzira karengane, bahiga umunyarwanda wese aho ari, bamuhiga bukware. Ntago byoroshe namba nkuko mubibona muri aya mashusho. Ni ibintu bidasanzwe mu mujyi wa Kinshasa. Mu byukuri ntago byoroshe, ibi bintu ntago byoroshe mu nabuhoro. Umujyi wa Kinshasa, intambara ngubu yavuye muri Nord Kivu no muri Sud Kivu yimukiye Kinshasa. Iki gihugu cya Kongo gikenewe amasengesho, umwami Yesu akatugoboka, naho ubundi birakomeye no gusenga cyane. Ntago byoroshe aho guhangana n'igisirikare barashaka guhiga umuturage usanzwe, umunyarwanda ahariho hose. Birababaje cyane, no gusaba rurema igahindura imitima y'abantu. Reka mbareke rero mukurikire video uko bimeze mu mujyi wa Kinshasa. Birakomeye nkuko mbibabwiye, birakomeye rwose, ntabwo bisanzwe. Uyu mujinya bafite nuwo kuba bari gutsindwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Nord Kivu na Sud Kivu. Uyu niwo mujinya bafite, noneho bagatangira kwadukira mu baturage babita abanyarwanda cyangwa se baba abanyarwanda. Ntabwo bisanzwe.
Et notre pinta au reportage, mesdames et messieurs, nous travaillons toujours pour vous informer en temps réel sur votre chaîne Congo, Investigation Télévision. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. La police est Rochabongo Kimia pour instaurer sécurité à la ville province de Kinshasa.
Asobanga kokota na si ya libulu mais azotikela civil civil azo risque vie na ye po bakotela koto babimeli kuna tandis que na kati ya libulu moi ezali place ma charge ya téléphone place on a société ezali place libulu ezali so moni place libulu société Kisasa ozele bino o Kisasa o Bukabute awa tobokata bino butu nanga yoka sonanga o Kisasa awa okokale kende baloda chapitu okobikane ebisaba o Kisasa eza Bukabute eza Kisasa nanga tokanga ye muke biso babajel tokosine biso nde toke koplipe makambo oyo baso baimportise bana moto te mosala ya bapolisie baosala te bayebi na bango kokanga bamoto ema toza boye toza na souffrance Congo eza ya biso tu libulu moko ezala awa ebani awa ekati ngambu ane pase babomaka bato awa bazala ndeni bayibi na ngambu bakimi nzoka bato bazala mamiyibi te bazala mpe kaka barwandais lelo lisusu kaka na meme libulu bakangi kaka les mêmes bato sur même place sege basala contrôle place oyo ndako oyo bapanza mpe ndako la ville est sécurisée, par exemple, on va le faire sur donc, il n'y a pas de bloquer ça. Il n'y a rien qui continue à boulot, c'est mis en gamme. Tout le monde est là, on a des boulots dans l'issue. Il n'y a rien. On va violer. Moni tam tam la kawana hapa. Kwa sababu ndio